باجارê Qamişlo wekû hemû deverendiyê Kurdistana Sûriya roj bi roj ji welatiyên xwe vala dibe û li şûnevan welatiyan kesên dîn ku ji deverendîn yên Sûriyê tên û li Qamişlo û deverendî bi cih dibin. Koçberiya ku roj bi roj zêde dibe, sedemên wê pirin û gelek astengî û zehmetî li ba welatiyan hene ji ber wiha koçberî narawistê. Tevlîgo hemû aliyên siyasî û civakî û rewşenbîrî hewl didin ku vê koçberiyê rawistînin lê gelek sedem hene nahêlin ku ev koçberî rawistê. او تأثیر کاوی مزن های سر منطقه ترکیبا و دیموغرافی تی غیراندن روزه که انتخابات البجارتن تشتن چه بالنسبة غیراندن الفيدر ايجو تی خسری ایتی دست چه ملتی مای کرده رغم يولوجي يعني مجالات جديدة عم بينن نسبة كزيادة غير طوائف غير قوميات هاتنا كتنا منطقة مدى نسبة خانيات تدوينية أغلبية وعناج حمصينج حماينج ديرينا بينما مناطق ما حمو فالد بن زاروك ما حمو هاجرين إيد بحراد عادنا كشتن إيل شولا مرن إيه خنقين يعني تكوينة مي ديموغرافي غيرتها كليا عم نزان بيش روجا ما بيشاها چه في حال وقتك عم منطقة ما سر هفدو دواري كاوي چاوا همي كاربن نفينس بي وقرين لازمة عم بسكنن ضد في هجري دا وعم كافة وسائل إخوة أعلام وراقهاندين وشباب دا عم باقنا واسرفا وسائل إنه عالم بلكي وقرنا ولاتین باجر درباره به کوچبریه نرین خو گوتن و دانا خویا کرن کو اف مترسیه کا پرمزن لسر دوره چه دکی ام دجی ویچتین اف پنابریا چه دبه و ملت ما گو هجره اف بینن گلک تاری می کردی ملت نمایه يعني سر تاريخ مشاحة دعوة تاريخ بدمالي كردينا بينه تبونه عرب ام دجي بيتشتينو ام هيفيدكن او ملته مي غدر كتن دربه تبدو وقر نواري خو واخا خو وكردستان فالا بوي براستي قالك آستنجي وزحمتي هات نصر ملاطي كرد او يكجي هجرة وپرانبري دوري سينورا كتن باجار كردي سرانسري كردستان سوري جدير كي حتى عفريني نيفي باجارا فالا بونا طبعا هناك آستنجي هات نسري واني وهناك سياسات هشتن بو اف مناطق فالا ببن المستقبل ده اف سياسة واف مناطق فالا ببن اف كونجبري تأثير الديموغرافيا سوري تكن ام بهيفي تكن جو اف كسي دركتنا دربي سينورا وقرنا جهي خوا و چن اسناما دورین کردی بد پیش روزه ده اف و ببا پرسکریک پرمزن کو ملت له خوشمان به و نکار به چاره سریا زوب زوجه را ببینه صبری فخری آر قامشلو